tým. My hrajeme na španělském serveru proti Španělům. V Hubi. Yes. To necháme ich týchto troch kokotov hrať Ačko? A my ideme na Bčko, či čo? No. Hello friend. Jdeš na B. Vzal taky cross. Second mid, all second mid. We can push. Come. Same. Push together. Jsem inside dostal hlavu, one long. Si neproběh na long, nice. To čo tam ich vyjebalo by dvoch? To čo bolo? Bitch! Viděli jste to, chlapci? Je to tam. Nožík. Já jsem zjistil, že tady ten rating je moc jakoby dobrý na mě. Že se nedá hrát. Jako však strieľajú jako kokot, no. Ale aj naši, takže dobré. Já to nechápu, jakoby tady ty lidi jsou lepší na Faceit level 10. To je halus. Však Faceit je o mnoho jednoduchšie, táto sračka začítovaná. Čiže videli si to? Môže byť? Pochválte ma niekto. One second mid now. Bude v pětu, může být na short už. Mid clear. Jsou v baráku asi. Can be border. One was ups. You're both watching ups, bro. One mid. You hear me? Díváte se oba dva. Long. Palas? One ups. It should be big. Short. A. Nice. One ups, one mid. Barák. One more short. Nice. Čo skúšali tie bopičáci? Povedz. Môže byť chat? Yes! 79 ve 4, 52. Amerikán prvál si kúkal, ešte nie. Mne to odporúčal Radek. Nepotrebujem pochvalu, lebo sa chváli sám. Keby ma chválite aspoň sem tam za niečo, tak to nepotrebujem robiť, chápeš? Bizonos, divočákos. You're playing long? Yeah. Grenade out. Maybe bowler. One. Bizonos, divočákos. Two mid close. Tam je jedno. Tam se nedá hrát tady proti těm lidem. Can be long already. Můžu být na longu. Jeden short. To je kokot, ako som nedostal hlavu, vy chceš povedať? Však mu to cinklo na tú gebulu jeblu. Nic. We can try mid. Môžou byť na Faceitu hackři? Môžu, ale menšia šanca, ale či tu všade tí viemanci. Všade môžu byť, všade.
Banál něco. Bananas. Banana something. Smoke. Mid out. It should be. Tam jeden. Tam toalety. One more. Nic, no, 7. Nedá se hrát proti tady těm lidem. Can be long already. It's safe. Můžu? Both side. One default. Ten short. One default. Proběh short. Jeden. Pit. Pit Back inside. side. Right. Nice. Pit last. Škoda. On neměl náboje, ty kokot. Škoda. Počkaj, môžete na tom Ačku niečo hrať, kurva? Já jsem byl na B. To je prostě, já nevím. Nedá se nic. Počúvaj, či sa tu začína zvrtávať sa mi zdá, nie? Chceš na Bčko alebo na Ačko? Čo sa ti hra lepšie? Já nevím, je to jedno. Push mid, all of you guys. Mid, grenades. I flash behind you. I flash behind you. Die. Počkej, ty sa tak nejebeš pod nohy, by bolo celé normálne. Já. Běžel dopředu jenom. Neviem. Som si držal za boky. Tyko, aká hlava? Ježiš. Pome, jak dáš 4 hlavy svízok, giftuješ 100 sabou. Určitě no. Tak nedá nič. Tím byl. Já byl mít 0,7, ale jakoby bohužel. Nedá se nic. Snaž sa svíza, potrebujem vyhrať. Já se snažím, ale ty... Nedáš už, že sme mali iba pištole. To je prostě dobrý jako to. Prostě... Dobrý co. Rád na B. A play B. Do you play AVP? 666? I play AVP. Okay. Poď si zapoď. Rád na side. Mám ani On small. to vybehol. On to normálne vybehol, tak ma jebla. Chápeš toho debila jebleho? To je normálne retard. Cez 2 molotový prebehol. To boiler. Something big, guys. Still ups. Still ups. Flash mid. Mid out. Smoke. Low HP boiler. Too short. One more. Ostaň svízo. No, it's not me. Banana something. It's B, yeah. Let's go on. It's B, for sure. Dostal hlavu. One is low HP. Pekne. Last side. Planting. I think default. I think. You have to not to boost, guys. Boost. Ah, no man.
To se nedají spolu. Good job. Nice. Koľko im cinkol? Asističky. Potom, že si práve prevedel, by si mal oddať občiansky, vzdať sa svojej právnosti, ty blbovné? Prečo? Že dobre. Chcem to stopidnúť skôr, jak začne, dívaj sa, 65 v 8 a 56 v 3. Já tam mám nejde prostě, kurva. Mentál, prestaneš? Mentál, lížem piču, miluje Fica, miluje Miška. Čo za aimhack používaš? Z aimlabu. Zajtra nová podložka, ty, koľko to budú strašné bomby. Mně to dojde tak za 4 dny. It seems clear. Máš smoke, či nemáš? Nemám. Ja hodím. Chceme sa sem boostnúť, či nechceme? Nevím, to asi ne, či? Tak Mid poď, close. môžeme skúsiť. Stop za? Boiler low HP. He's dead. Chyť si flash do ruky Svizo asi a ja ti poviem, hodíš to o tú stenu. Potom. To jakoby na to. Čak, ja skočím, ja zabím jednoho iba a skočím z teba preč. Okay. Boiler one. Presuniem sa. Dobre, stiahnem asi. Signal banán. One more shot. I to flashnem. Flashujem. Nikdo. Be clear. O čom je hra táto? Rest versus 9 hráčov a snažím sa vyhrať. Mid clear. He's saving. Second mid, you hear him. Second mid. Are you sure? Yeah, you hear him. He's saving. Bridge, AVP. Poď si to, zabij ho. Dobre to, good job. Rest, poprosím moda pre mentála, to sa nemôže stať, cháne bol mentál mod, Yeah, it's chápeš fine, to? I can play op B. Už vypá? Daj. Hej, máme farmára, tak som vás zladil, že dám košelu a ja, chápeš? Chápeš? Svito, dneska by sme mali vyhrať ešte jednu hru a potom by sme mali vyhrať lolko aj. Okay. Main second. One mid. Neslyším nic, na banánu, na close. Nice. 5-3, pome! Miško hľadá ženu, spravíme novú reality show u mňa na záhrade. Že bude mať 5 husí, 5 oviec, 5 kôz, 5 kráv, 5 koňov. Čakáš do smoku, ja som ho pušoval, to je iné. Koľko sa by musel donatnúť, aby mal moda? Neviem, koľko nás je. Keď nás bude 2000 potom. Tak to je kouda, jak ma to vyblokovala tá guma retardovaná. 5 mentálov na záhrade, to si predstav. Píkou tam, jsou tam. Auta. Nice. One in front of B. Dva tam asi jsou.
Tak je kokot jeblý? Tak je dementný? Čo vám furt strieľa jak kokot? Do 3 smokov. Guma. Beasters. Bol guys, beat. Já jsem kokot. Svízo. Ticho. To čo je? To se nedá se mi hrát prostě, chápeš, ta podložka je píči. Myslíš, že to je podložkou? Je to úplně na 100%. Oh, close, nastraj. 5-krát by ti len prišlo do domu, keby si v takej show rest. Celá větší sensku. Nebudú mať galerii, že? Take me drop, please. Och. Chápeš, to malo byť, úplne keby mňa nezabil cez 30 smokov, normálne ten retard, 3 zásobníky do smoke, tak by sme to dali. Na close toto. Nice. One more. Flashbang. Throwing smoke. Je tam. Len by. A to smoknout. Je tam, smokuje. One pit. Flashujeme ho. One pit for nuts. Banana steps. To zapaluju, hned se skončí slov. A já už můžu. Nice. Domis, ďakujem ti. Banál low HP. Si to pušneme, poď. Poď ma maličko, 0 má. To je ono, ty kokot. Kokot. Dobre, už ani kolo. Oxide, dígar, 12 mesiacov, Domis, ďakujem. Tuko, Blaster, díkes. Bizonos. Restos, čo si ďakujem. A nebudú mať nákup, či? Možno budú, kúpim prejstok vestu. Ešte flashnout. One pit. Netreba, som pušnutý. Mid close. Nice. To je na A asi. Tak je bežať cez ten. One. Nice. Should be up. Kde je? Som to počul. Debila. Up, smoke. Nice. Já nemusím ani hrát, chápeš, to je jeba. Nevšimol som si koľko... Ja som si nevšimol, koľko dostaneme za výhru. Si nevšimli si, koľko dostaneme za výhru? Lebo od 25 000 máme červený rank. Matiar, ďakujem ti. Mám promote teraz? Dobre, len či dáme za tečka. Na polke mi to ukáže? OK. Moli. Máš nej. Under. Si za to smoknem. A idem potichu preč. Smokujou taky.
stojí tam, no, předtím. Tu smokes B. Mohl jsem Bčko taky. Jeden vyběh, prostě, zabij zpátky. Jdu na Bčko teď. Chci schovat za quad. B steps. B. Close B, close B. Co ti je? Svízo, aspoň jedného do piči. Tak ale do piče, kurva. Nedalo klikovat. Jako dal jsem damage asi, ale asi. Okay. Last day VP? Yes, I think. Maybe dark or triple. Triple last. Oh. Good job. Takže dobrý jako kot ty naši, jeba. Dobré. Dobré. ADP. Dívej sa bez troch. Něco jak snack dneska tu. Dobre, teraz. Čo teraz? Prvé kolo je extra dôležité. Banger. Čo to nie je prvé kolo? Look, as long as we leave here with the cash, I don't bloody care what happens, okay? Fakt nevím. What we gonna do, bros? We can go for second mid one, staying on pit and waiting for push Okay, banana. so I'm If waiting you kill for... B, if Okay, you kill okay. B, we can go Okay, B. okay. So I can stay with bomb. Ramp. Yeah, do it. You know, we have started the round. But don't pick. Yes. Just wait. Go there. Check ups. Je tam jeden. One ups. And short. Pushing B. To čo mi dal, ako? Jaký Free Fire vyjebaný? Tento kamarát je ten Wild. One ups. To mi nehovor, že so 4 fragmi. Good job. To čo, ako, počkaj, so 4 fragmi tuto, takto 3 jednotky dal normálne z Free Fireu, to čo je za kokota? Lost Ark Enjoyer, chápeš to? Average hentai viewer, Nick. Dobre. Vůbec se to nebaví, jakože vůbec, ale jak se dobrý jako kot. Prostě nemám nárok. Zajtra budeme mať na roky prídu nové podložky, mne potom príde nová klávesnica a ti hovorím, že tu normálne rozbijem ty kokot celý premiér. Faceit, lebo to je sračka jako kokot celý Faceit. Jako tomuhle jsem možná dal hity. Možná. Ty kokot, tak tento je kamoško. Takzvaný zdrhlíček. Jaká klávesnica, neviem jak sa presne volá, keď príde, vám ju ukážem. Zase nepůjde oba z longu, ne? Nejaké magnetické switche. Budou. Škoda. Kokot má proste 10 sekúnd uknúť sa ešte hečko, chápeš to? No má guma jebla. Booting? Nie. Teraz hráš do koľko jela? 30 000? Uvidíme. Poslám. Čo možno sa dostaneme naspäť na 20 000, kamoško. Pár prejebov a sme tam, neboj sa, minus 1000. To neviem, či chcem forsovať, ale kamaráde, to je akože zlé. Weapon. Check knife. Check untested IE. Check. Let's hit it. Či sme v rodine všechny rasisti a kajcov? Nie. Nie to. You know what
Bomb. No. Throwing flashbang. Kokot, ne. Toto má taký timing skurvený, že by som mu... Ono je... Ale do píči, kolik má HP, kurva? Nikdo nehitnul z těch dvou idiotů. Zmen si hrutý hlavu. Třeba vytáhnu prostě nejít a ta píča vyběhne zrovna. Plus chápeš? 182 euro, pekný vydrž za projekt. Kde si vyhral? Glowfok. Na čom? No, jdu dát lolko. Si bola Blackjack, pozrieť? Lolečko myslíš, že bude lepšie? Ja už som dneska mal 0,7 za rajza, neboj sa. 51. A žijou, nice. No určitě to bude v pohodě jak tohle. Víc v pohodě jak tohle. No, chcelo by to akože vyhrať toto kolo. Mráku. Mám short, mám. Long is low HP. Vypušoval prostě apy, kurva. Kde zelený? Však ale počúvaj, čo mi tam kmasol cez celý top mid z SMGčka hlavu do pitu? Čo mu už jebe? No ty kokot, tak to sme v píči. Prehrali sme. No tak to sme v kokote, kamaráde. Toto keď som uvidel. Musím vypnúť tabak a musím si dať normálne velo. Nech ma odjebe. To jsi ještě nespektil mě asi. Dobre, poďme. Já nevím, prostě to nejde. Play slow, guys, play slow. Grenade. Short and long. Mám low HPA. Take me molly, please. Ok. Takže jeden náboj do smoku, hlava. Yeah! Keby aspoň full auti, ale jeden. Too long. Too long, one short. Tak mám už. Rotate way. Prostě to se nedá. Má jeden život v pitu. Prehrali sme práve teraz, škoda. Že by? City one. One should be low. Both city. Ruins, close. Nice guys. Pekne to dali, ty kokot, odpadávam, že toto im vyšlo, chápeš? 5 sekúnd do konca kola prišli do sajtu a dali to ešte. Jeba. Parádička 2v4. To bolo pekne.
Žolo fixuje režim, lebo zajtra nastúpe do práce, Botrix ho už nedokázal platiť. Wow. Short one. Grenade out. One long, one short. One ups. Boiler. Throwing the flash. Grenade out. Minus. One a day. One short. Deploying smoke shield. Kar. Grenade. Smoke. Long. Blend. Library one. Dobre. Long. Arch. Do one more. One is B. Triple. Damn bloody tastic. Pekne, poďme. Good job guys, good job. I can drop. Nevermind. Koľko mám FPS cca? Okolo 400. Podľa toho kde, v jakej časti mapy. Niekedy aj 600, podľa toho na akej mape. Ale to Inferno nie je dobre optimalizované podľa mňa. Molotov out. Fire in the hole. Grenade out. Flashbang out. Nice. Grenade. One mid. Nemáte bombu. CC, one more CC. You don't have bomb guys. Jak vám môže z boku zabiť z midu, ty kokot. To je pre bombu, Suizo. Dole. Laying down some fire. We don't have bomb guys. One bridge. Ja to jebu. Bridge, tu spawn. Last bridge, tu Kto spawn. vyhodí bombu, kurva, takto. Dobre. Last balcony. Balcony, bro, balcony. Still balcony. Prosím, nech to neklačne za CDčko jeble. To musel byť. Už mám RTX 5090, nemám ešte. Musím to opísať. Že kedy. A ja neviem, čo aj ten nový procák, či ho tam mám rachnúť alebo nemám. Lebo možno ten s novým procákom, ty kokot, možno to bude akože paradička. To bude normálne farmár high quality, chápeš? Let's get in and get out, okay? No time for bloody dilly-dallying about. Hej Marek, ten by som chcel. Asi, alebo Intel, ja neviem, čo je teraz lepšie, či Inteli, alebo... Molotov out. Grenade out. Flashbang. 1B. Short and long. Fire in the hole. Deploying smoke shield. One bit low. One side. Side, one piece. Nice.
One behind. Library, last behind. Long. Dobre, svízák. To je ono, chlapci, je to jak koko, nie? Good job, good job. Intel v piči nevedia robiť už. Oni tam, AMDčko ich vychytalo na tej technológii, že majú, ja neviem, jak sa to volá to, Intry majú tie 9nm, či jak sa to volá, a henty majú, to? 5, či koľko? One mid. Second, under balcony. Prosím. On the center balcony. Utekaj B, zober to a utekaj B. Dobre. No dal som iba 60 a 65, ty kokot, vieš, takže proti EQ, či čo to je kokotom, sme prehrali. Jaký máš Intel, Aurelius? Myslím, že prejebete, ako môže byť overtime, čo, vieš, to my mali tak raz takých, že 4 celkom dobré kolečka. i5 12400F. Podle mě udělají zase nějaký push nebo něco na ty mrtky. Nice, go away. Nice. Go away. It should be clear, guys. One can be long. Throwing a Molotov. I'm pretty far. Library low. Long one. Okay. Close. Throwing flashbang. GG. GG. Ukáž, počkaj, zase mi to dá možno rating, nie? Pekne. Plus koľko? Keď vyhrám mám 25 000 a mám žltý rank, či jaký, či červený. Za 25 máš další rank. No. Ne. To je. Kokot, jaká pohodička, kamaráde.